Aceh nanti gimana untuk alih kemanya nanti. Silakan Pak. Untuk nanti kalau al hikmah di Aceh harapan gimana untuk besar untuk ikhwan-ikhwan nantinya. Al hikmah bukan ahli hikmat, bukan hijib, bukan olah. Apa ahli hikmah yang menggunakan kitab apa? Al hikmah tidak. Apa hijib yang menggunakan wirid dan puasa? Al hikmah tidak. Apa kontak yang menggunakan istilah sambatan, susu, masukin benda keras ke dalam perut? Itu kontak. Al hikmah tidak. Apa sih al hikmah? Sirullah. Contoh-contoh akhir kalam la ilaha illallah wal jannah di akhirat. Di dunianya al hikmah. Kalau kita menghormati Allah terhindar dari api neraka, di dunianya al hikmah di mana kita mau musibah menyebut nama Allah ngerasin perut terhindar dari musibah. Tapi awas, tidak ada ilmu seuntungnya tidak ada. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعينيك غايب ليه ما تسأل. الله أكبر الله 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 أكبر الله